karena ialah ini bermat. We simply try to stay. Tuan Pai shall try ublay jongpi, nabau long basbun pada ubah isne. Ubah suki ban bitar pada ubah kerhai kejing isne, bat ubam bonur. Batip lada hai biang, bat le jam, bat ya kejing terku hadian jogu. Kejing terwa pada kejing bam, bat kejing terwa pada kawan. Ngikerpa ipi agak kerteng ugres tuyosuk bar ublay nabana kabenta jomi ulok pom yau tau pamsyam tipom nang bahau hidup kelalong kehok jong ublay da kebiatrai lang batung nama kata ngikerpa ipi ban om pediang dek no ya kencing ai ublay nama uong hakaya kebabiang ngalasya skor ipi ban ngalairap yapi hakasni kecimpen hakmi mentaken kata kaya kebabiang hakmi mentaken kata kasni halak surah Kusuma ban emle yang kamram niam joki Ahmad Ibril bakiduk yoi Lemda kunta kan yo ya kabainam na pa jopi kunta habapi ais le yelo wakta pertasno kubale ki asap ha ki sunakop bat ha ki suropa ba induk yo bat induk yoro takibriu na ongopi kilayo ya la kabainam henre Aba pi ai wat ai bakti kadiang jompi kantit ya bakti kamon jompi. Jompa mentang prophet mentang wedi prophet dari itu lagi jompi pai baru tadi kenapa dan kamu Allah kamu. Om tak kata mereka itu marwin dia kan berapa jompi. Ya keren tapi dia kenapa. Pas ku akan hu dan kamu Allah kamu. Para yang melalui tahun kehun, apa siapa itu bagi dia kelompok, nama dia kelompok, pada kehun tu, di social sense kalau para no, kembali dia pop, tak tanya nama pop mana tak itu, kata pop, tapi peling long usaha pasal itu lepas, itu tentang maka Allah. Nanti susu coba orang no, pinggir no, yang kita kilat-kilat di pai kacau, gerindok apa. Hakat kami nak berorang dengan pi, yang mana orang menyesuaikan, pi kini kita antara terbuat pi bayang, terbayang hati kata, itu selai yang tinggal palat, jadi tang. Tak serak, orang palat, jadi aku palat terus. Kini isni. Yarak para beliau terjadi ada bersepakat terus betul kipendian yarak kerja sebenar. Terima kasih. Kami kalau aktif bagaimana berada. Haknya apa pun kita mesti. Apabila kita lagi lagi itu kelompok rencana itu kelompok beliau kita. Atas takut susunatnya.
are told right from the very beginning, all of us are sinners. Sinners as we are, we need to change it to turn to God. And the best time to change ourselves is during the season of Lent. The readings of the Word of God, they are here every day, every week on Sundays. They are all calling us to come back to the Father. The second letter today. So